Voilà, merci beaucoup chers internautes, surtout les abonnés de Pita Pita Media, de partout vous êtes toujours en train de nous suivre. C'est votre chaîne culturelle, comme vous le savez. Pita Pita Media ni chaîne yenyewe inakuwa iko napita juste pour au moins parler de la culture, kuulizia qu'est-ce qui se passe à la culture. Alors comme vous voyez déjà, siko peke yangu niko na invité wangu mwenyewe leo. Nous allons devoir kuongelea sur quelque chose. D'ailleurs, en nous regardant comme ça, ou soit en regardant invité wangu, déjà on t'a comprendre nini yenyewe eko Aisha Kuvala. Acha kwanza tumpe kwanza salamu. Jambo ndugu yangu. Jambo. Niaje? Salama kabisa. Mambo ina kaza? Tuko vizuri kwa mambo. Voilà. Pour la toute première fois, d'ailleurs, tazamaji ya Pita Pita Media leo kabisa beko na wewe live bila chenga, na watapenda bakufamie kwanza kwa kifupi, wewe ni nani na unafanya kazi gani, na hapa Kalemi unakuya wakati gani na nini ndio peut-être lengo ya kukuja kwako hapa. Bana kusikiliza kabisa kwa kuweza kujitambulisha kwanza kwa majina. Kwa majina naitwa Merci Ombeni Eric. Niko mzaliwa wa Congo. Donc nikisema niko mzaliwa wa Congo, vous comprenez que Congo ni kunyumba, Kalemi ni kunyumba, Bukavu ni kunyumba, Goma kunyumba, donc Congo yote ni kunyumba. Na leo mko Kalemi, comme Kalemi aussi qui tunasema Congo ni kunyumba, Kalemi aussi ni kunyumba parce que c'est une ville yenye inapatikana mu République démocratique du Congo. Nini hasa zaidi ndio inafavoriser leo mjikuta Kalemi? Comme vous le dites, chie tuko hapa, nikisema chie donc je dis siseme tena chie Dieu merci. Voilà. Ndasema autrement hivi gisi ulianza kusema ukaona deja gisi niko bien ça veut dire que ushaona deja chie banani chie ba Muungano Art Company tusha pita ma province zingine, et voilà ni tour ya Kalemi. Kalemi atukuye hapa ni haiko ni leo tu, haiko ni kesho tu, ni siku zote. Donc en bref, tunakuya kwa kusisimula jeunesse ya Kalemi chie ba Muungano Art Company. Kwa kubasisimula tulisema tubalete gift, zawadi, tubalete zawadi ya festival yenye iko denome Lipanda. Voilà. Kama gisi mnasema kwa kubasisimua mnabaletea zawadi yenyewe iko kwa jina ya festival denome Lipanda. Comme déjà vous venez de voir, pour t-shirt yenye navala kabisa banandika journée Lipanda, je pense. Journée Lipanda Festival. Alors dans l'organisation, en fait, toujours combien de temps qu'on a évolué, ou comme nani mon organisation? Bon, mie mwenye niko mbele yenu niko promoteur wa festival Lipanda. Nyuma yangu kuko plus de 10 personnes. Plus de 10 personnes. Maintenant tunaingia sasa mu sujet yenyewe inatuintéresser pour le moment. En tout cas, je pense que fatiliaji ya Pita Pita Media et aussi bakaji ya Kalemi, toute la province et aussi à l'extérieur ya province, mnaweza mkatufata kwa faida juu ya kiinikia bokuwa hapa kwetu Kalemi. En fait, muko Kalemi juste juu ya kuya kuletea batu kama gisi nilitoka kuzungumza zawadi gift ya Lipanda. Ya Lipanda ndio mna organiser festival. Bon, dis-nous d'abord pourquoi choix kwanza litombe, choix ilisikia yetu choix itombe mufike Kalemi hiyo mlete Lipanda na wakati ya d'autres provinces. Nini ndio limitike juu ukifika Kalemi na mwe installer juu ya kufa ile festival? Au fait, Kalemi kwanza ni kunyumba. Tulipenda aussi, tulisikia buivu ya partout kwenye tuko na pita, tunaona développement ya jeunesse, façon dont culture inaendelea muzengine ma province, façon dont ba artiste biko muzengine ma province ni tofauti na hapa kwetu. Tukasema nini, tuende tupigane, donc tuende
faire appel aux populations, surtout jeunesse ya Kalemi, comme ça tuzogeleane, tufanye nini, tuangalie kama tunaweza fanya na shie fierté ya province yetu na surtout ville yetu ya Kalemi. Pourquoi alors festival Lipanda? Joanini Mouipaye et puis les jeans Lipanda. C'est une question d'ailleurs, moi-même je disais, aïe tout atakuya tout Lipanda. Bon, vile gisi inaitiwa Lipanda, tulisema tuko mumwa ya fete ya inchi. Deja tulianza fete depuis le 1er juin. Mpaka hapa kwenye tunaenda mpaka kule tuko naenda kumaliza mwezi. Ça veut dire que tuko mufuraha, na kwa kusema tuko mufuraha tulisema tufanye nini kwa kuitisha ba jeune na kwa kuunganisha are ya kwetu, tuangalie kama tunaweza fanya kesho wala kesho yake kitu ya bien, tukasema tuanze na Lipanda. Na kwa idea Lipanda litokea ni ile tunajua keshe bote le 30 juin na kuwaka date ya independence ya pays. Alors tukasema shie tusiite mwa ile lugha ya bale batu wenye walitusumbuaka wa miaka ilipita. Tukasema tuite mu lugha yetu ya Congo. Et c'est pourquoi tuliita Lipanda. Lipanda. Bon, en fait, c'est bien. Il fallait toujours réellement, parce que c'est vrai, Lipanda, il y a des organisations, on a organisation inazimika. En fait, mon objectif est nous nini zaidi. Lipanda, est-ce que nous Lipanda toujours mtaishia ama vous avez d'autres objectifs yenyewe mnaweza kusema kwamba hii itakuwa ni projet à venir yenyewe ba jeune talent ba hapa ba kwa bénéficiaire ya selon ma projet za kweli. Bon, si haiko Lipanda tuko nao comme projet, tuko na projet za mingi sana yenye tuko na besoin sana. Tunapenda tufanye hii Lipanda kwa kusikilizisha Kalemi deja tusha kuwa na kundi, na ile kundi ndoshe Muungano Art Company. Tuna faire appel kwa artiste bote, donc huko mzaliwa wa Kalemi, hata wewe hapa huko na tala yako, hatukukimbize, tuko na besoin yako, tunakuita comme ça tufe nini pamoja na tala yako na shie uwezo yetu, tuangalie kama kesho yake peut être au niveau fulani. Donc bit vize tu Kalemi haiko ya kusema Lipanda iko ili moya tu na nje ipite, hapana, ni ya kukua leo. Donc chaque année, kila mwaka tunapaswa kuwa nafanya festival Lipanda pamoja na Muungano Art na ba artiste yote ya province. Voilà, je pense que mnatoka kumsikia mwaliko wetu ambaye tuko na piga naye mawili matatu, namna gani anatoka kutufasiria kuhusu Lipanda. Anasema kwamba haiko tu kusema kwamba tuko na tarajia kufika kwa siku ya independence ndio batajilimite pale, hapana. Donc pour bien dire, tutakuwa continuer na regorger ba artiste ba mingi. Mu festival lenyewe mko na iandaa, iko prevu siku gani mpaka ile siku ya independence, ama itaenda nyuma ama mbele kidogo ya siku ya independence? Sisi tulikuwa na tarajia sana aseme siku ya independence ni ya inchi mzima. Shie kwetu Kalemi tukasema tufe nini, tuanze fete le 29. Inchi ilianza fete le 1er, ndio tulianza shie vote. Alors tuanze sasa fete na shie, tusikilikane inchi kule ulu pengine wajue ke tuko na shie pamoja na boy ku celebration pardon. Donc tunasema tufanye le 29 et le 30. Le 29 le 30 juin ndio tunaweza passer journée de ma célébration yetu ya Lipanda. Voilà, maintenant benye beko concerné ça. Il faut toujours ni artiste ba catégorie gani. Ni catégorie gani ya art yenye mko nayo besoin. Hatukuwa na ubaguzi parce que kama ulisikia bien sana nilianza tulisema na ukasikia jina ya kundi ni Muungano Art Company. Muungano Art Company pour dire que tuni kundi ya kuunganisha kila yenye naitwa ufundi ama comment je peux le dire,
Donc ujuzi wa utamaduni. Voilà. Okay. Donc ile yote ukuwe chipukizi sa vile uko grand artiste, Voilà. tuko na besoin yako. Donc atubague ase mie njo nisha kuwa na jina, mie njo siyakuwa na jina. Sie capable uko wa mziki, unajisikia, unapenda na weye kesho yake usikilikane nje na hapa ndani ya nchi, tuzogelee kuya utuambie, utaona manimero kuma afishi, tuambie tutakuzogelea na utapata chance na wewe ya kupreste na population itakusikia, pengine itakuwa ya maana sana. Donc hatubagui. Voilà, hakuna ubaguzi kama vile mnatoka kumsikiliza. Anasema hakuna ubaguzi. Ukiwa artiste uko hapa donc kabisa uko wa kuweza kabisa kujikuta usiku festival. Maintenant c'est vrai, unajua amubagui. Wenda pengine mtu anapenda jikute na yeye kulista kwa parmi ba artiste na batakuwa ako. Nini ndio inaweza kuwa wenda pengine ma exigence zenye mnaweza kuwa muna exige kwa artiste. Anaweza kuwa na nini, parce que c'est vrai quand on parle d'un artiste tunaona ma œuvre zake. Bon, en fait, ma exigence kwenu ni nini yenyewe inaweza kuwa pale juu ya kusema bwana wewe uko reconnu pour festival? Bon, ma exigence zenye ziko haiko grand chose. Tuli obligé tu kuba artiste, unapenda kuparticiper, tuko na mafiche zenye tuko napatia ba artiste, numero nilisema itakuwa kwa affiche. Voilà. D'ailleurs numero itakuwa pale chini ya batapata deja pale, numero iko hapa. Donc artiste utadaka tu numero hapa yenye iko hapo, kisha unatukontakte shie tutakupatia ile fiche. Pale inalomba ukuwe na chaîne yenye unafrekante sana, yenye unapitia kwa œuvre zako ziko yako mingi sana, donc na omwe unakuwa na 5 œuvre yako, hapana makolabo, hapana mafeaturing yako personnel, mais aussi il faut unakuwa na plus de 18 ans, donc de 18 ans et plus, donc 18 ans en allant là-bas, donc pour mature déjà tout. OK. Njo comme ile njo ma exigence. Naona unatoka kuzungumzia kuhusu kuwa na œuvre, plus ya 5 œuvres yenye ushaiposte peut-être ku plateforme. Artiste acha poste wenda ku chaîne YouTube ama kwa différentes plateformes ya téléchargement. Ile ma contenu ama ma œuvre inaweza kuwa ni ma œuvre iwe clipé ama inaweza kuwa audio, ndio nyinyi mnaweza kuconsidérer. Nini ndio mnaweza kuconsidérer ama iwe tu œuvre mais yenye tu 5 yenye shaikipia? Non, œuvre ya artiste inapaswa kuwa couple. OK. Quand on dit œuvre, donc iko couple kwa artiste. Voilà. Ukakuwa na audio au na clip ya kwa œuvre. Mais il faut ishakuwa na audio kuna clip, donc ile inakuwa œuvre. Anche comprenez que juu il compte comme ma œuvre, il faut ikuwe na clip na ikuwe na audio. Cher Cordo, vous pensez qu'à l'EMI aussi, nous avons des artistes bien sûr qu'on a talent, unakuta banaanza muziki hapa sasa, iko difficile kufanya ile 5 clips, unaona iko ngumu kabisa kufanya ile 5 clips, il peut avoir même 2 3 clips quelque chose comme ça, donc yeye kabisa atakuwa na droit ya kuparticiper. Bon, tulisema unaona kunaweza kuwa hata manyeko na œuvre moya, unakuta ile œuvre moya façon dont anajikomporte, donc amo ndani ama façon d'être yake, parce que kwa wengine malgré que ni artiste mais iko na quartier, iko na batu, iko na, donc unaweza jikuta gisi iko repiqué, soit iko qualifié ou bien disqualifié. Donc anaweza kwa iko na œuvre moya, mais kama alijisikia ko capable kwa muziki, kama mtu wa volonté yake mwenye anakuambia kuara bakatalanaki, kuara bakatalaki, na mission yetu shie ni kufanya nini, ni kuinire are ikuwe fasi mwashe wote tukue famille. Sasa sona tafukuzo le are wa œuvre moya, ça veut dire qu'on a minimisé. Là nous allons parler maintenant ya dureté ya ma œuvre. Œuvre wenda pengine inaweza kuwa ina duré genre 5 ans passés. Est-ce qu'il y a tenir compte kuangalia, parce que tunaangalia maorganisation mengine anakuambia juu jikute kwa organisation yetu ama ku événement yetu, normalement il faut
tufanye œuvre ya huyu mwaka. C'est pas le cas pour organisation ya kwenu? Non, non, haiko njoka ile parce que la journée yenye tuko na célébrer ni journée ilipitaka. Mais tuko na célébrer. Ilipitaka. Ouais, ouais. Pourquoi tuseme œuvre ni ya huyu mtu wewe ulimba nyimbo ukaposte ya 10 ans, unakuya leo unajisikia na wewe upreste tukukatalie juu œuvre yako ya 10 ans inapita. Est-ce que haiko yako si ni yako? Voilà. Donc ça patia c'est partir vous êtes artiste. Voilà. Na juste pourquoi na œuvre plus question kusema que makuta genre faire enregistrer. Est-ce que bon, unajua c'est vrai, il fallait tunaacha vitu wazi tusikue alisema kama œuvre mais ça tunakuta watu wakati ya inscription anawaambia moyena quelque chose. Ce n'est pas le cas toujours parce que c'est une question inaweza kabisa kufikia uende haifikii uende nafikia. Bon, il est nakuwa déjà question var comité. Okay. Il est solidaka numéro. Kisha fika kule kukia kutuona utakomplete les fiches njo tutakuwa bengine vya zaidi pale. En tout cas, avant ya siku kujua wapi njo evenement itafanyika. Avant siku kujua kwanza tutakuwa tunabakia kwa pale mkazo ya kujua est-ce que ni musique ma discipline gani mnaweza kama mnabamba ma catégorie gani, est-ce que c'est juste les artistes musiciens ama peut-être que vous avez yenu sasa qui aba tutajimikia hivi parce que je parle ya œuvre ile œuvre ni ba artistes musiciens tout ama tutakuwa aussi ba cinéaste ba comédien ama ae ipo kwa mbele wazi ile cadre mpe chez benye tunajijua tuko mwile ma domaine tujue hivi ni vyetu ama ina vyetu. C'est Muungano Art Company toujours. Donc art kampuni Muungano ni kampuni ya art. Okay. Et c'est comme Muungano ni kampuni ya art, il faut donc tunaitisha ba artiste bote. Artiste manke ni musicien, artiste ni cinéaste, artiste ni humoriste, artiste ni comédien, artiste ni dessinateur. Donc artiste yote unachapaka, unaimbaka, unafanyaka interpretation, uko una prestaka miss, master, tuko na besoin ya bobote. Sasa vous ne trouvez pas que kutakuwa MP batakuwa ba mingi juu Kalemi ni ville yenyewe iko amo ba artiste ya mingi sana. Bote bajikute. Amoni kama kutakuwa saturation moja hivi yenyewe haitakuwa ya kuheshimisha. Bo wakati furaha inakuwa ya mingi, watu wanajikutaka hata baendeleshe. Okay. Furaha yetu na shetu tunaweza penda hata bakuo bengi bote banakuya kabisa. Kwa msa tunaendelesha parce que haiko siku moja tu. Ni le 29 le 30 tunaweza penda tufike hata mpaka kule 5 mais atujue mais tunaweza songer kufika hata mpaka kule. Donc bakikuwa hata ile 100 200 300 même 1000 tunaweza furana tatia moyo na capable ya kugerer ile babiti yote bote tunaweza parce que tutajisikia na chef fura tunasema wewe tukumbe tuko na ba artiste bakubwa bengi hivi na sa niveau ya yulu kwa niveau national kule ministre wetu wa culture sa naona ba artiste benye iko nabo ku province yake anasema vraiment niko na ba jeune kwa nyumba la mimi na itamutia courage ya kufanya nini ya kutuunga mkono. Ukiwa na groupe de danse, ukiwa na cinéma ama film, ukiwa na aussi ba humoriste, ba comédien aussi, donc c'est le temps pour profiter occasion. En fait, nous avons l'habitude ya kuona festival de fois comme tunasikia ma festival ya nje, tunasikia kama banabeba ba artiste ba nje kutoka nje kukuya mu ile milie yenye kutafanyiwa festival. Est-ce que nika ku festival kukaya Muungano festival kufanya ile kitu kuleta les artistes kutoka nje? Si hatukupenda kuleta ba artiste ya nje. Kuko hapa ku Kongo yetu kuko kabila mwe nasemaka aseme eka kwanza. Eka kwanza.
Nikielewa bien kama ninaweza kuitafsiria mimi kwanza. Kunyumba manake tunasema ile ya Biblia. Ase Yerusalemu kwanza. Hapa kwetu kwanza tutumike kwanza na watoto ya kunyumba. Tukishatumika na watoto ya kunyumba, tutaangalia ce que nous sommes capables de tujue Lipanda Festival Lipanda 2026 ni artistes gani njo benye tutaleta. Donc vous voulez d'abord travailler avec les artistes locaux. Bale kwanza ndio mnaona kiwapatia kwa mbele valeur, et puis deuxième édition, vous allez penser comment amener les bale artistes bakabambi benye une fois banajikuta hapa banasema kabisa Kalemi na regorger kabisa ba jeune talent. Avantage ni nini kwabo? Wenda pengine pourquoi avantage yenye mumu na batungia sema mon cher ni festival avantage yako ya kusinota kwa mule ndani ni wanakusikiliza. Unaona, nakumbuka baba sana nilikuwa nazoea kukala naye. Alikuwa ananiambia ke ni mujinga nyo mwanasemaka ke mama hajua kisonga. Ase bugali ya kwa jirani tunjo na kwaka na kifukutu wa mwetu au kwena kifukutu. Unaona. Sasa so najikuta wewe artiste wa kunyumba tukakwambia tukutarishie kitu, itakuwa itaonekana sawa vile unafanya art juu ile kitu, na ufanye art juu ya art. Aufanye art juu ya art, donc aufanye ile kitu parce que uko artiste. Hauifanyizie mapenzi, me unafanyizia nini makuta. Mais surprise ziko, surprise haikuwa ya kuitaja ya kusema gift kado ziko kabisa, kado ziko, surprise ziko mingi ziko kabisa de façon do ba artiste batafurahi vraiment. Kwanza wewe unaweza kubarasire par rapport ya festival festival ya Muungano Festival. Unaweza kubarasire nini bale ba artiste bebeko desi na sama munakuya peut-être que mtakuwa na kaguka kama Kenya katabafanya baingie. Unaona banasema kaseme zalingana ila azifanani. Unaona ndio ile zote ni mafestival me haziko zimoya. Sizani kama Lipanda ilishaka kuya hapa ama kuishaka kuya kitu moja ya Muungano Art Company. Sizani. Donc comprenez que tuko na 100% ya assurance ya kubakia hapa na kufanya kitu kimoja kia bien kenye kitaunganisha ba artiste ya province aussi hapa kwa vile ya Kalemi, sauf que ba artiste bakitudecevoir. Banaweza tudecevoir, c'est possible. Bakitukimbia batatuzogelea. Aussi gouvernement nawe tubanie sana, tukamate mshingo, tutakuwa décis. Mais quand même l'organisation est sérieuse, genre kwenda kuona différents ministères mbalimbali jua kujakite na vous savez munakuya kufanya événement mu province vitu aussi kuko ma exigence zenyewe na kazi ko na lombewa. Est-ce que kabisa batu banaanza kujirassurer kabisa tu unakuta vous pouvez être en pleine manifestation comme ça parce que du tout amkwendaka kujiagite na fulani nini unaweza barassurer par rapport ya ile? Est-ce que batu batakuwa kabisa biko bien muko bien en ordre nous les sens? Tuko bien organisé grâce à Jesali papa ingénieur Jimmy, alitusaidia également mama ingénieur Gloria, banatusaidia tuko na tembea pole pole pour régler les ma affaires à l'état. Donc assurance kwa 70% en tout cas. Maintenant tunakudia sasa kwa question yetu tuliacha mu point d'interrogation. Wapi njo festival ya Muungano Festival kwa inafanyika Lipanda? Mtafanyia wapi sasa? Kalemi kuna mambo za mingi. Wapi ndiko mnajipanga sema hii itakuwa organize fasi fulani? Comité ya Muungano Art Company, groupe organisateur ya festival Lipanda, ilikale kasema nini tuende nafanya Lipanda
kila quartier ama niseme kila commune ya Kalemi. Mais pour première édition tunaanza na commune ya Kalemi ya Lukuga jaribu Lukuga, voilà. Tukasema tukaangalia Mulukuga kwa kushwazia, tukaona tuanze kwanza na Tamtam. Tamtam ni basi kwenye kuko mpe fréquenté na bajene ya mingi sana muvile. Alors tukasema tuchoisir kwanza tuanze na basi. Comme vous constatez déjà derrière ici donc background kuko ya des jeunes benyewe beko na beko hapo de temps en temps beko na kuya kabisa kuya kuonesha ma experience za kwabo. Tuko déjà pa Tamtam déjà comme déjà uko naona derrière si déjà derrière kuko stade ya volleyball na basket benyewe ba jeunes beko naonesha ma œuvre zabo football malgré na football na football il y a de l'autre côté il y a un stade il y a football. Alors maintenant question yenyewe iko hapa ni kujua, unajua hii endroit ni endroit yenyewe depuis kuwe ayafungiwaka donc genre kuko evenement batu bayale banafunga apparemment kwa sababu mtaitia ya bure hii endroit hii inaonekana sasa vile iko bure. Bon, kwa ile itakuwa ni concert, itakuwa plutôt festival, itakuwa kwa kila wote atapenda na iona ama juste itakuwa na limite moya hivi. Kwa ile question tulikala tukaongea, nous avons vu que pour sécurité ya bien ya ba artistes aussi pe batakuwa nos invités, ba spectateurs. Donc il faut kukue kama sécurité tunafunga quand même na aussi pour ba spectateur mwenye iko na amour donc ya inchi ata comprendre déjà pourquoi balifunga, na kama unajipenda na wewe utaelewa ke balifunga hivi ni juu yangu ni kwa sécuriser. Okay. Voilà, donc il est siku batu bajiandae na quelque chose juu ya kufa encouragement genre ba artiste wenda pengine kutakuwa quelque chose yenyewe itakuwa na babati donc batapata ba artiste ile siku genre badifunga hata quelque chose moi d'entrée genre est-ce que unaweza kuestimer ama juste ngaliki mumasani en train de voir comment utaidia sasa ku batu bote bajue wenda bei, donc je parle ya bei ya billet pengine batitarisha. Normalement itakuwa niseme offre. Ni offre, tunapana offre ku jeunesse, non seulement jeunesse na bazazi. Tukasema tusikatane masikio sana kwa upendo zaidi na kwa kusutenir muungano Art Company kwa juu kesho tena tubatarishe vya bien, tukasema tufeni tusinyongane sana. Ni independence, ni kome ni independence, tukasema tulete kidesi kubei rahisi sana yenye kila mtu atajisikia atakuwa amzie ya kupata. Voilà. Ngaliki mko d'interrogation de bei. En tout cas, je pense que mtakuwa communiquer une fois bei inakuwa disponible, mtakuwa communiquer donc kupitia ma différents réseaux zenyewe mtakuwa napita juste juu kwenda kabisa kutangazia festival yenyewe itakuwa hapa le 28 le 29 le 29 le 30. Alors maintenant tunakuwa naenda kumwisho ya entretien yetu. Unaweza bambia nini batu bakaji yote ya Kalemi konkreti ba benyewe ni ba partenaire direct benyewe banaweza kuwa ensemble ili siku juu ya kuonesha œuvre yabo wenyewe huwa beko naifanya wenda pengine beko naifanya menejia tu mu quartier na wakati festival inakuwa pale juu ya kuvalorize nini, ndio unaweza kuwa wenda pengine ya kubambia comme un message ya mwisho, message ya kupase pour population ya Kalemi. Non seulement Kalemi na inje ya Kalemi, ici je dis inje ya Kalemi, donc province mzima mpaka ku niveau national. Donc tuko na besoin muungano Art Company, tuko na besoin ya soutenance
pour ma niveau, mais aussi tuna faire appel pour artistes tuzogeleane sana parce que tunaweza kuwa na besoin kesho tuko na fondation yenye kila mtu anaweza jisikia huru ya kukia afanye yake. Donc tuzogeleane, tuungane mkono, tuimbe festival Ipanda de façon que kila province ama kila ville mu Kalemi na mu nje ya Kalemi basikie ke Kalemi kulikuwa kitu inaitwa festival Ipanda, tubuje donc tutetemeshe bale wengine vote wa hii. En tout cas, merci beaucoup. Sinon monsieur Butagota, nakushukuru kabisa. Asante kwa kuweza kuitika kwa invitation yetu. Ewane, tuko pamoja, unapata habari kama na hii, pelekea mwenzako na mwenzake nako apelekee mwingine. Na usikose kujiabone kupitia Pika Pika Media. Basi tukutane kwa siku nyingine.